ayikho lokho Mahlabe Zulu namhla mphethe imbali ka akhumbulani moyo ukhumbulani moyo washiya ngomnyaka ka 2003 24 June namhla 26 June 2003 kuzokufika kathesi iminyaka emingaki leyo sithi lala ngokuthula akhumbu akamoyo ingoma ethana balume yahlahlelwa ngolimi lwesi ekhalanga esikhalangeni echikhalanga mwana mdala entole Bruna Bheki komasindi ziyakhupha yini akona ngare androp mine akho chimbudzana akho chehanga akagechenge iquza ngikhona apho nasinto lebeleka nasinto budza abantu andini inkolelo ovikani ndokhumbila amazwi ibhatikwa angathi lithuba lokukhuluma laye uChesi kaSikhuza nguye phela uBuddha zikakhumbulani moyo so angathi lithuba lokukhuluma laye ake simuzweni uChesi engene enkundleni zona bandana sele uthikati kucheza pano pandi tikumva kampiri ya bambo khumbulani moyo omwe amachoko mautebele ndikoma ali wako ili mbadwa ya ku Plumtree ndithudi ndiye nyimbo zawo amaimba chindebele chingakhale chikhalanga ndiye chanchi yoimba emwe tinayo pa tsiku lero tiye ndamve nalo ambwalo ndachita mwalo wocheza ndi kuwa ulendo wa mngono wawo ulendo wa Chesi Sikhuza ndiye tifuna timumve nalo ambwalo khona laphana ngasentoli by then bekusathe nguChief Gambo ongashiye lo Gambo khona bekusathe nguChief Gambo 2 nami ngizalelwe entoli entoli bonke lokhumlani vele akule ngathi wazalelwa ngaphi bonke abantu family yethu sizalelwe kwampana entoli esigabeni sethu esi-under kathesi si-under uChief Manguba kodwa ngolesi sikhathi sesi-under andugambo Gambo 2 yeah hayi siyabonga kakhulu kuyazwakala so ubaba ibizo lakhe kade ngubani ubaba ubebizwa bizo lakhe utshonela ubaba ngo 73 yena wayezelwe 1912 yeah ungakuthi ngale mathebelele ndi ngakithi kutsho ukuthi bebe yi3 maybe 3 or 4 abahamba ku Second World War. Yeah, and Baba was trained, white training, wabe sniper, velu bengala bullet emisha ungini sebenza umbhobho wenyoni lwana. Ngaleso sikhathi kusase iRhodesia. Ayu la tuteshona bese sikhulile kanjalo nje. Bebe ngamadoda bona egumeni likagogo wethu bebe ngamadoda elomfo wabo bebizwa ukuthi nguTropas uKhrubata Sikhuza kuzobuya osisi babo uDayina lo babundu bengama sisters yena ubaba ibizo lakhe bekungu Jackson Sikhuza nickname yakhe bekuthiwa nguChaka yeah Chaka labi njani Chaka umfoka Cegwana umfoka Cegwana okanyamyasha right umama ke ibizo lakhe umama laphana kubaba andiyazi ukuthi obaba bethu bebethatha amakhosikazi amaningi bekulo mama umashuma kulo bomama oMandlovu bebethu lo Magumbo so umama wenu ibizo lakhe mbani umama ibizo lakhe Maria bani Maria Mandlovu Maria Mandlovu Maria Ndlovu bedabuka ngapha bedabuka khona laphana
Kondolwane. Ubaba wayedwa ubaba vele wazalwa khona bani ubaba ubezalwa nguSikhuza Entoli uSikhuza ezalwa nguChegwa. Hayi kuyazwakala sivi. Rose, so ubabe bengaki esiswini sika mama? Lapha ngikutshela ukuthi bakhona laphana njengoba lo Solomon wachona bekulo Lucy kuzobuya uEdward wachona nje ngo79 empini khona lapha kodwa ilizwe sesiyathathwa 96 kuzobuya uSolomon kuzobuya uLizzy kuzobuya utata wethu khona uBetty uSegoli uLizzy ukhona ekhaya abanye babona la ke lambona laphana kunabantu ababebuye bezo interview besemzini kaSolomon and then so manje kwabuya uBetty kwabuya abantu mina uBetty ngemva ukhumbulani kamdala kimi ngumna wami ngemva so kusho ukuthi from Betty kwabuya kwabuya Solomon hayi mina ngemva kwabuya Khumbulani mina ngemva wena loKhumbulani ukhumbulani ngumna wami umna wakho so into ukuthi uqeqesa wena kwabuya Ukhumbulani same mother same father okay so ekugcineni esiswini sika mama ekugcineni imbali hayi Ukhumbulani isicino okay so abafazi kababa babangaki inte 4 so kodwa bakhona imuli yonke bakhona abanye abayi2 engathi kabazanga bethole abantwana kodwa basebehamba sokusho ukuthi ubaba wayele 6 so abantwana ke babe bangaki lali bangaki hayi abantwana vele kayizokudinga iphepha abantwana ukuthi ngibale but just assuming kayizokudinga iphepha vele ngada but you see abantwana can go as 30 something izizukulu sikhuluma abazukulu sikhuluma yazikhuluma hayi kuyachaza kakhulu ndiye ka Chesi Skuza wandutaura naye panapa tirikuka panapa tichinzwa kanhoroondo ya mnin'ina wawo wainzi Khumbulani Moyo. Khumbulani Moyo yanga iri shasha chaizvo aikwapaidzairwa musambo zvemhando yepamusoro musambo wesungura ari kutaura apa kuti aiwa Khumbulani tese nana Skuza Solomon tese takazvarirwa kuNtoli kumusha kwedu ikoko hanzi baba wedu wanga ane madzimai anokwanisa kuti 6 hanzi baba vakashayika kuma early 70s ikoko ndeumwe weavo vakaenda ku World War II baba wana Chesi Skuza nekudaro nekuti vakazvarwa mugore 1912 vakazoshatika kuma early 70 ikoko kuma 1972 ikoko ndo pavakashaya kuda kuti vakomana vakazosara vokura baba vatisiya vasisipo zvinorwadza chose zvinoshungurudza chose asi aiwaka chipo ndo changa chiripo pavakomana pamuri yekwana Skuza iyoyi iye Khumbulani uyu kuva ndiye wokupedzisira mumhuri mavo chikwata chaikwapaidza nacho chainzicho Tukuye Super Sounds. Regai tinzwe panapa kano kanonzi DJ chaingoma kakanetsa makore ake Seliza kumila DJ chaingoma usweke lingi chailu santana DJ chaingoma mina ngifumu ntethelelo DJ chaingoma Mapati DJ namhlanje ngezwa ngcono ekuseni mawungabadlalela uSantana madoda ku Radio 2 izali nengoma lapho bofo
DJ Chayingoma. Tina nabangane namhlanje sithi ingoma. Tina nabangane namhlanje sithi ingoma. Tina labadala namhlanje sithi ingoma. Tina labadala namhlanje sithi ingoma. Tina lababebi namhlanje sithi ingoma. Tina lababebi namhlanje sithi ingoma. Khona ngapho kwabulawa abantwana abancane besikolo bathi bona bashayela idigongo bengezangcono mathona Tina labangane namhlanje sithi ingoma. Tina labangane namhlanje sithi ingoma. Tina labadala namhlanje sithi ingoma. Tina labadala namhlanje sithi ingoma. Tina lababebi namhlanje sithi ingoma. Tina lababebi namhlanje sithi ingoma. Unike wena DJ Chayingoma. DJ Chayingoma. DJ Chayingoma. Ingomethela DJ Chayingoma akuziquse. Andikanyimbo chokera kwa Khumbulani moyo amalemu. Aku DJ wena muluzi etazikwapula atazirikira. Mita kukanganda nyimbo. Akambo kanorumbidza kanokurudzira ka vashamarari kunzi rova ingoma kwapaidza ingoma zvemhando yepamusoro titapirwe nekuda kwokuti aiwa nguva dzapera isisi toda kufara toda kutamba kani vashamarari rova ingoma zvemhando yepamusoro ka ndobva ataura ka mazita evashamarari vaive pano aishanda pano pane penyuro makore apindawo ka zvinzi aiwa rovai ngoma right. Ake sizoelapa kuti line up yavi iminjani rekati ndositi kuti line up yacho yanga yakamira sei yechikwata chacho cha Khumbulani moyo chainzicho Tukuye Super Sounds. Ndikutandara panapa ka namkoma Chesi Skuza rekati vanzi vachipinda ka mudariro vachitiudza isisi kuti line up yeTukuye Super Sounds yanga yakamira sei. Paulo Cornelius Lora, Cornelius Sekolo, Paulo Cornelius Lora, Lomako, Lo Tsano, Otango Alati Mkwala, Lo Sispeshi, Lo Samkwente, Andrew Maposa, Lo
Pheshi right lawa mankazana wayebenza ama-vocals anjani nama-dancer nama-vocals right ungasitshela ukuthi wayebambe ilidi mbani kuthi kuye lead yayibanjwa uMatthias lo Matthias ibasic lo Cornelius rhythm kulo rap song kuma-drums ke matrums lokumbangela akwakumkhwala alalt. Okay, wena ingoma ka siyakwazi ukuthi ule ngoma eziningi zake za Dlubhedu. Wena ingoma ethe ngathi kodwa engomeni sika Khumbulani le yathatha inkezo le. Azine. Sifune yodwa siyakwazi zinenge. Kakhulu umena zami Santana makhulu ngiyangithanda. Le nethi Mandlovu. Yeah. Kuyini owawona wena empilweni ngakhuluma into engangezazi zisenzakala. Ngangizibona futhi. Yeah. Ikhona enye amaloja lawo very just to mention few ngiyayithanda ngoba into ayenzakalayo kuye waye renta so ulendodwa wenilanga wathola ama royalties ayimali eningi wasesathenga igrocery so wabuya ngeTaxi kusasa ulendodwa wavuke ezithi rent yakhwela busule imali yesitsho kuye uKhumbulani ebonene nephetha amaphepha la irent yahlakhwela wathi hayi amanzi lamagetsi this month siyashare ngoba ingoma kona wathi eyicompose hayi ngayithanda ezothi sifike wapajino pakwe wa jimbo iwani pela tejani moyo tamutoba ne National FM atowira mushurepe National FM Ribati tulipa mpepe Tulipa mwempela semnye Tiba ngompela ndife amozi Ribati tulipa bozi Ilangwe tiri wabodziwo Tuli antomwe National FM, the whole nation on one station. ipipi yami yakhwela Cornelius. Indaba mfana kaSikuzo. Uyazi ngikale emenye yami yahamba nenjiva bathi kangikhohle uOlivier sehlalele egole eHibrema Fletsini.
nzeve patapura unanzva station unzwe kuti turu amaikani National FM kanibaya moyo kunzwa kuti tapi 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 National FM. right yengoma twena imenya zami number 3 ivela kuyepela muy ukumbulani kamoyo. Imenya zami number 3 kune number 1 number 2 number 3 akaenda kurora ka number 3 ari kuchema chema vakumbulani moyo nenhau yevakomana vanobva kudiaspora, vamwe vanobva kuBotswana, vamwe vanobva kuSouth Africa. Kwanzi pavanouya vanosvika vachikumba vakadzi vese, vakadzi vese vanenge vachivada nekuda kwekutika vanenge vachiblinga. Saka madzimai havadi kuona panoblingwa vese vanobva vati ikoko. Saka ari kuchema chemota isisu tisi tinenge tiinavo kuno kuti tivaraidzana navo tichandadzana navo panguva yese, asi mimi pamunozongouya badzi mosvika motivhiringira mobvoronga magariro edu ese. Saka wachema kumbulani moyo anza haiwa ndiri kuchema naOlivia wangu aenda atorwa nenjiva, atorwa nevakomana vanoblinga vanobuda ka nepajoza padiaspora apa. Saka veduwe handizi kuti ndozvifambisa sei, ndasara ndega inini. Right. Ndakazobvunza mukoma Chess kuza ndikati pane here show yauchiri kurangarira yakaitwa na kumbulani moyo yakakunakidza. Rekati munzwe mukoma ka Chess vachipinda mudariro ekokwe ya ngesikhathi kule cotton ya amashows ethu abe mahle kakhulu and amashows akona besingalali thola kubona manje amashows esadlala 12 kwakuyi Easter weekend yakona was Easter kola idonsa amananga manje hayi vele ejournal la ipenye holiday sacabanga ngathi but duza lezo sihamba ngokwela ngavele sasigcwalisa so aya noma zathi sibuya abantu behola imali ayiwa imali enhle kabi la isitho hayi lapha sisebenzile brother la kodwa ekhaya wathenga yini inkomo kumbulani kumbe hayi inkomo ukumbulani waye la bengakalokhu zivele kakhulu ekhaya bengafuna ukuhlala kakhulu bethanda ukuhlala etawuni. Okay. So wayengela kodwa skati edropeni yencoye wayesithi umsebenzi wami uze edropeni. Azange thotho kuya egoli. Hayi azange wayengene eBotswana kuphela amashows akhe. Wena uthena owathula ithuba lokuchaya la estage ekhathi yena even ukwabe best wendawo takumafuthe eQueen's Park. So ibe residents band every Friday, Saturday, Sunday. So we used to play there. Yeah, and then a fortnight and then being paid. Yeah. So wakathola ithuba yini lokumalo Solomon Skuza yena ukhumbulani moyo ku same stage? Yeah, wakathola. Hayi wathola because kwezinye amashows somuntu ayimbiza ukumlani beyiba abaqalisa abaqalisa ishow evula ishow. Right.
bakhethi imali yami bakhethi imali yami abayibonisa njana Santana Angisaya cholocho yesabi Santana Angisaya cholocho yesabi Santana Angisaya cholocho yesabi Santana Polisa le cholocho Lia masu chakane sali polisa le cholocho Uzoe uzokuhopa wena Polisa mkulu wasa cholocho macho
zake zadlubet ingoma zake zahlupa kambwaka panguva yachesita tiri kuchikoro handidi kunyepa zvangu Santana kambo kakanetsa ikaka member in charge chakanetsa hanzi aiveko zvichiva member in charge chakanetsa ndizi kuti achiri mupenyu here akaimbwa ana Khumbulani Moyo hanzi member in charge wavo basa sebasa saka papakaipa hai ndichiri kutondera dzimbo dzichiri kukwapaidzwa tichiteererawo kunyanyanya radio 2 paipa dzichirohwana na Sems Banda Makuseni so ana Eric Knight pa drive time pepe ngonyatso kunoti aiwaka pa taidzitambawo chimwe chinhu chandinoona Khumbulani Moyo angari umwe wetimu rinobva ripaMatabeleland apa anga ane musambo wake wega airova sungura kana mukada kunyatso kuteerera ipapa mukoma wake Solomon Skuza airova sungura but yanga yakasiyana neyaKhumbulani Moyo. yaKhumbulani Moyo yanga yakarongeka 1 2 yanga isina kana noise and yanga iri steady yakadzikamira wenyatso kunota pamagitari akabatwa maimbiro ake anga asina dzungu ainyatso kudzikama chaiko saka unyatso kuona kuti aiwa takarasikirwa chose sokutoti iko zvinezvi ndiri kuona kana vafana vekuMatabeleland vari kuimba iko zvinezvi hapana ari kumboteedzera iye Khumbulani Moyo even chero timu rake rimwe rakasara retukuye Super Sounds riri kunana South Africa uko aiwa vari kuimba zvavo asi pana Khumbulani Moyo pane pavari kusaririra pane kadhati kari kusaririra I wish kuti dai Khumbulani anga ari mupenyu na saiko zvinezvi akaita collabo nevamwe vaimbi vekuno kuMashonaland ndofunga ipapo ka paifiwa aiwa ataitapirirwa chaizvo manje hei Mwari wakabva wadimbura ka upenyu hwavo zvisine yazvo ndonzira yedu tose vakatungamira neso tichateera ikoko right regai panapa hanzi naCheskuza ndichiri kurangarira show yakanetsa show yatakaita tiri pagoko apanzi hakuna kana kurarwa hanzi yanga iri nguva yekutengesa donje hanzi kwaitwa mafaro so vana Khumbulani Moyo itimu raitendera vana Khumbulani Moyo vaimbi vekuMatabeleland vairova museve vakaita sana Khumbulani Moyo vana Christopher Shoko ivo vana Ndux Malax nana Solomon Skuza vanhu vaitenderera nzvimbo dzakaita sana Gokwe zvichiuya kunoko svika munana Zhombe woya munana Slovela munana Gwero paMidlands ipapa munana Gwero vodzokera vanga vasingazonyanyi kuuya kuno kuMashonaland muimbi akakwanisa kuuya kuno kuMashonaland zvakanyanya ndi Lavumo Majaivana because akatozombotora mukana zvekare wokutogara muno mudhorobha reHarare asi vamwe vazhinji ava vaingoti vakasvika muMidlands munana Gwero imomo Kwekwe vakutodzokera mumarural areas Gokwe Zhombe Sesombe zvichingena zvakadaro vanenge vakutodzokera ikoko kwese kunana Sanyatuko vodzokera ikoko vaingoedza kuda kungokavha kaarea kanenge kanotaurwa mutauro wendebele badzi zvinova zvinhu zvakaipa izvozvo vanofanira kuuya kuno kuti mimanzi yavo ende vanhu vese vanotaura nekuteerera kunzwa misambo mutauro werulimi rwendebele kana Kalanga they are all over the country vari kwese mati ese so nokudaro zvinenge zvichida kuti vanhu vakaita sana Alec Macheso pepe paanenge achiti ari kuenda runodza kwaMutare ngaatorewo muimbi mumwe chete wekuMatabeleland omboenda naye kwaMutare ikoko unomuintroduce ikoko toone kuti siso haanawo wake here akati ari kuenda kuMaCentral kunana Bhindura kunana Guru yoko ngaafambe neumwe chete wekuMaCentral wekuMatabeleland ana Sizwa Ngendaba Ncube vayo navo ivavo
ana Jezi Marubini nawe ivavo vachiendwa nawo kumaShonaland kumaNikaland uko kauko kwese kunana checheche uko vachienda vachitendererwa nawo ikoko. Munoona imimi kuti musambo yedu unosanganisa nyika yese. Zvino apa vanongoungana ikoko vobva vaenda kunana Botswana vobva vaenda ku South Africa kunoko manje takurasikirwa nemitakunanzvo yakafanana nayoyo. Zvimwe chetezvo timu rekumaTebeleland ikoko kana vakuridzawo ngavatore kuno kana Solomo yoyo ava vaende navo ikoko vachinoridzawo ikoko ana shuga vachiita navo mashows ikoko vakabatana zvinosimudzira musambo wedu kuti unge uchipararira ka nyika yese kona yese ka yeZimbabwe. Nekudaro regai timbonzwa panapa kuti kambo katingatisizwa ka ndo kakakurumbira chose ka Chesi ka iye ka Khumbulani Moyo ndikapi? Ezinengoma ba. Njengabo Santana. Ayilona mnika imali. Wathengana. Wathengana. Awakumnani bela ma properties. Ayintsho even no furniture laba ayabe entoza kezi. Wawule endlini ekumbumbe waphongoroja la. Hayi wayeselungiselele istand sakwaila so ngale ku Queen's Park. Manje asitshona. eQueenspark ko ekhaya ke waye ekhaya wehlala kwaba ekhaya wayengakakhi indlu yakhe wayehlala njenge ku family. Yeah, and then elonkosikazi wathi Manyoni odo ozilipa kwaphuma abantwana ngakhe na Manyoni wabele utalent one usaphila noManyoni hayi wachona kodwa utalent ukhona segoli kwabuya abantu hayi akusela impela bakhona but abanye amantombazana bazalwa ngabanye umama kulo Isabel lo Lerato no nomnyama libala so bathi bayi4 wachiya abantwana ngu4 amadoda mangaki? Amadoda i1 eyodwa. Uyangena yini emculweni kumbe hayi? Hayi uyangena nje hamba ijana nje. Uyambena. Hanzi kambo kakampambiri kambo kakamuitisa mari ndo kambo kanonzi Santana katandi chikwapaidzaka. Hanzi kambo ikaka kakarira ende chokwadi akusi kunyepa. Asi anza anga katenga stand yake akazoshaya stand yake asati apedza kuitenga. Kumusha anga asina kuvaka ingoimba nedzevabereki idzodzo hanzi anga asingadzokere anga asingauye kumusha upenyu hwake uzhinji airarama ari mubulawayo Khumbulani. Akasiya vana 4 vasikana 3 nemukomana mumwe chete Isabel, Lerato na Talent. Hanzi chiro nemudzimai wake zvekare akazoshaya. So tine urombo chose namaiguru vedu vakazotisiya. Right, regai panapa ndibva ndangokwapaidzai inini kambo kanonzi Isigqebezana. Nandi boy Baba Nerangoma Dati Nerangoma National FM. It's hard to look right at your baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me. Hey wena mntwana, uyazi bengikuthanda but ngendlela ogqoke ngayo mawungqokela Isigqebezana kanje ugqoka iminiskirt mambona imlenze yakho lengithi kade ngikule Bremo kufohle kuyipi plus kathi ngisho wena umntwana omuntu. Zona fana uma ungangithandiyekelana lami Isigqebezana lesingasithelwa ngenye indoda efana lawe. Ungazabe uyakimi ugqoke kanje ngizokushiya lapha wevale mina. Nayo msikana unouya wakandipfekera ka miniskirt kunge Brahmani kutange
dhongeri kuita nge mombe bhuru riri kubuda musango riri kubuda muwaya umo uchiuya kwandiri sei nini handidi mupfekero wakadaro ukada kuda kuita zvakafanana naye mupfekero wakafanana nayewo kweda hakuna ini ndichakusiya muno muwevhala ndifuna ndakanda neyo kuvabereki wangu yokuti mapfekero ako ayo ikaminisketi anonyadzisa kuya ukapfeka kaminisketi handi kuda kutsvaga varume ikoko Anziwe Kumbulani Moyo ndandauya kuzoona sekuru wangu inini zvikanzi sekuru wako unouya wakapfekera kamini uri kunyepe wewe uri wezva moyo ndakuona pakadai apa amukhululili bhati rupahla anomera zenze ndo dzake kaidzera akasimudza maoko dezvi akati pasi gidi libhati amukhululi DJ Sizase aliseko chikomana Evaldo pa University of Zimbabwe hapo amahlabezuru ngiyacela civilini nxa kule umuntu wake wathola ithuba lokungena akushoka Kumbulani Moyo akuntinte la kana pane akambowana umukana ukupinda umushow ya Kumbulani Moyo ngandi batewo panhare panapa ambotiudzawo kuti zvii zvaitika ikoko nekuti ndiri kuona kunge apaifambwa amukhululi ndiye mwana wanzori pamakomenzi vavaka ndibhati rupahla nxa usalalele bhuti wami akuntinde lapha unitshele kuti waye umuntu onjani amashows akawequnsa njani mfana lo umuyi Kumbulani kamoyo ngali kwanisa untumizela imessage ku 0713935538 yenza nini njalo sizoti waye umuntu onjani Kumbulani kamoyo ndati nini kana pana kambona mukana wokupinda mushow ya Kumbulani Moyo ngandibatewo pano ambotiti fatla kambe kufuni kukhomba Go
uposifiga wena udinga amadoda hanzi unoita kufamba uchita kuzunza mazakwatira akuda kukwezva mwoyo wevarume iwewe ita mushe zvichiri kwere izvozvo kudhara ikoko mazuva ano varume vangadei izvozvo here zvekuti ukazunza mazakwatira obva watorwa mwoyo kudhara ikoko mazuva ano kudikana vane ma-eyelashes wakamboona mukadzi akaisa kuti ma-eyelashes kana akarara mukombi akabatwa nehope ari mukombi paipai obva akotsira akaisa kuti ma-eyelashes muzviongorore muzvitarise mubva mamutora pikicha kuti ka zake zadlubetu ingoma imvera kuyepera kumbulani kamoye khamba liqembule thukuye Super Sounds ndamhla mpheti imbali yakhe lapha ndikona pana umwe panapa ndati nini ndoda munhu akambopinda mushow yakhumbulani moyo nxa ukhona umuntu wangeni eshowini ekakhumbulani moyo akuntinte lapha ku 0713938530 ake sizwe umunye lapha ngiyabona lapha ucingo allo National FM allo yebo budi uthini ungabi budi wami mbongela kakhulu budi wami sungene kuhlela akusiqasisele sinzo wayechaya phepha ucingo lwakhe ucinelo ungasazwakali kuhle asanzi ndakambona umkana kayo kumbopinda umshow yakhe awuya okhwedu khuno hayi mbonge kakhulu bhuti wami bhutazi mbonge kakhulu elingaphi kade akusitshele ukuthi ama-shows akhe hayo ami njani hayo njani ama-shows akhe nakaphi ePink Forest ziyakhupha yini enyamandlovu singakhohlala usisi wami Maria Ncube esigodini kona ngale ziyakhupha yini ngithemba hayi lisithinta akakahle sibili akusitshele akungene kuhlelo National FM Radio Hello Baba mali yebo makadiko ndosimbangu mkoma wangu murisei Hello Bona ndiri kuwedza kuchemanda ndigandi right mkoma gandi mfungeka ndafara zvangu baba mari mune chipo sei madaro ndi mune chipo muno ende mitauro yese mune gona ende munodadisa chokwadi here mwari ungakuitire zvakanaka baba mari mune chipo ndakatenda show yake uyu kumpumura ndichienda kuBotswana ari manheru mbadarara ndi mushow macho zvazviri sei mai we babaka baba munhu uyu aigona baba takafara tikajimbirika ende sungura airova kainoida ini kunze hakuna kunonoka kuedza aiwa ndakatisiwa nefirst bus rekuenda renhingi reFrancis Town ndaida kuna gebzika kuno mbadasiwa nereFrancis Town rekutanga muchida kweshow yake muchida kunyatsokupedzisa baba wamarika ndiri kutenda ende kamufungeka ende munotifonongorera zvimwe zvinhu kazvekuti mwari ngawakuitire zvakanaka aiwa ndinotenda mukoma wangu muwene usiku wakanaka pawedza ipapo zvakanaka baba aiwa muwene usiku wakanaka munhu waMwari ndinotenda zvangu inini
maita zvenyu ndini tokumogandi pachemanza wedha. Aiwa ndopa kutenda zvikuru mukoma wangu. Maita zvenyu. Right. Vari pachemanza kuwedza ikoko kuna mudhara wangu futi zvekare ka mudhara Chakuinga. Mudhara Chakuinga pawedza ipapo pari seiko ndozoti mudhara Chakuinga aiwa anenge akati teki nacho ka chimuti paNational FM ipapa aiwa zvinofadza chose ka ko Brave Chakuinga niwe wasora seiko pazora nasi anzaiwa ka niniwo teki baba Destiny. Right. Regai ndimbo kukandira ikano kanoti madzimai karati. Right, National FM Radio. Hello. Bob Marley. Magadi inini ndinoshamsika team Matebeleland amudi kutsigira zvirongwa makaita sei? Amudi kutsigira zvirongwa makaita seko team Matebeleland amuko ere? Musadaro mwana wekwenyuyu tiudzei ndimi mamuinai ndimi maimuona ikoko ndosati vamwe vacho vaive vari kuMatebeleland ikoko vamuno mudhorobha reHarare vatele vapote vanyika yese makalanga muriko here tiudzei mashows emurume yanga akamira sei? National FM Radio. Hello. Yebo linjani? Sikona ngabuzalina. Sikona ngikhuluma nobani? Ngiyakhuluma nobani? Lo Maria ngoba esigodini. Iye kunjani esigodini siswami? Esigodini ku right. Hayi sungene kuhlela. Abo inethen eloku etami yami lutshwane ngifaka imessage ku platform. Ufake kodwa angikayitholi. Hayi ngeni ikhikhile kathuka ngeke uzayibona. Oh. Hayi mbongi kakhulu siswami. Unjani umqando? Uyagodola phela. Mana ngikuqusele ingoma leyo mama bekarate leyo kumbe umqando ungaphela. Uchibili ke sibili. Alright. Kati amakagasa afika yi. Alright. Bengibuza kodwa ukuthi kabazange bebona abafana bethu kuyini madoda. Ngalila mangisakubamba ngiqinisile. Ubukhwele. Inkazana yakade ilela ubukhwele. Ubukhwela sisi. Wanga uchitaura nani hapo? One day ndichakubata chete wewe, murume wewe. Ndichakurowa nekarati. Auzoenda kadza karati nini? Hiya. Vaya kuchane karati. Oh mama vasenya nendlovu. Andofunga kunyama endlovu ikoko. Kwakusina kumira mushe. Abafasi vasenya. Ana mai abi vakati sena karati. National FM Radio. Hello. 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 Yebo baba. Madi. Makasimbere mkomo. Aiwa ndakazimba ndimotaura zvitova nezve zvandakaona ndiri mudiki pamurume. Taura yenyu baba. Ya ini ndobva kubhinga ndotaura mazvete. Right, munonzani zarenyu? Ndonzi Sylvia Luzamba. Right, mkoma chi mboti udzai. Gore 1995 ndaiva mufana wechikura. Ndaiva grade 6. Pane painzi pashopu pati yatwana
anga shaitira kuvulawa aigara kutosangana nefred saka murume uyo akakokwa kuti azoita inozipa shonai ndivireva kuti kumbuyiso murume uyo akauya nebhendi akabatwa basa ipapo aita akasunga hovhorosi aiva nehovhorosi rewaiti aita akasunga muturo so tarira so ngoma aiwa pakafara vanhu ipapo so kangava kuti vaiva iwoyo mbuyiso wacho raiyoyo vanhu vakanakirwa akaita almost 5 days aripo akaita how many days akaita 5 days aripo ipapo vanhu vachisipakwa ngoma usiku wega wega pane album rake rinonzi vamutete kumafairi ndo dhairova ipapo pane ndiyo inonzi ndo mhama kuno kumukatazayo murume uyo anaumira mushe panozoya imwe ndiyo inzi vaifana number 6 right album rakanzi sesikona aiwa murume unoridza wairidza murume uyo inini yangu my best yangu ndingati iyo vangipete kumafaili vamutete kumafaili pepe zvicho pakabatwa basa mutaura chokwadi mukoma ndo pandakagona kuziva mabhendi members vake vanonzi ana Cornelius ana mako vaya aiwa murume waibata basa asi inini variko ana Cornelius but ndiri kushaya kuti chiiko chii chida zvogona kunge ari masponsors kana kuti pane zvimwe zvikunetsawo shoma zvavasina but kuridza ruoko rwacho pane yakazobudiswa naCornelius imwe ndiyo ndaisanganwa kuti inonzani ya vanorova vamwe vanhu aiwa ndinopa kutenda zvikuru mukoma mati zita ndiani ndonzi Saviors pakamaTV apo pakamaTV papa aiwa ndopa kutenda zvikuru mukoma wangu muone maita basa mimi taonga titori pabasa ipapapa aiwa tichaita kumaTV ndatenda hangu hanzi ndiri pabasa kutaura daizvo asi ndiri pachimuti kukamaTV ikoko mukoma Sevi aiwa ndopa kutenda zvikuru mukoma Saviors right linjani umali mina ngangingena amashows akhe uKhumbulani wayesebenza ku stage lapha wayesebenza kakhulu wayeseqa kakhulu wayengizwisa nxa sehlabelela uSolomoni esimaziyo kaseko wayekhala inyembezi yimi uMaria Ncube esigodini hanzi natete Maria Ncube apa kwanzizo ndaipinda mashows akhe hanzi kwako kaipa hanzi aigona murume pastage sezotaurwa namukoma Saviors apa kuti pastage anga papa nebasa aita akasungira hovhorosi rake muchiuno rewaiti so hanzi panga pakaipa zvino tete Maria Ncube vakutaura kuti iwo pane kambo kaaita akakwapaidza kanonzi Solomoni kaseko kanonzi Solomoni Skuza kambo kaakaimba achiimbira mukoma wake anzi aibva anzwisa tsitsi nekuti aibva atochema ipapo aibva atodonedza misodzi kambo ikako badzi kakangokwapayidzwa chete angotanga kuridza kambo ikako mutoziva kuti zvinhu panapa hazvisina kumira mushe right regai panapa ndikurovere kambo kacho kanonzi uSolomoni. Ndichaitaura kunani konyaya ivedu yekurasikirwa kwandero nemukoma wangu Solomon Skuza akona munye baba icingeni National FM Radio. Halo Ndebe baba makadi tiripo kana muripo ine ndinosimba hangu ndinotamba hangu ndini kutaura nani muri kupi rusape gadanzara mandikumba
ndiri kunakidzwa nemusic. Muri kunakidzwa naye? Aiwa, rambai pichingorowa chete, musambomireba. Music iyo ndaitamba pakaridhio kaSupersonic, ndichiri kukura, ndichiri kumapfumupfuko ikoko. Bhozvi kuti kaSupersonic kacho makazokaisa makapwanya karedhio yamudhara imi. Kakazongofa, but magwebere acho aripo, asi kakazongofa, asi kaitinakidzwa singaiti. Handiti ka? Kana pachikoro peri padiwo peapo waitotiziwa. Handiti ka? Tichitamba hedu arapo chitinakidza mwana mai. Aiwa, ndopa kuti ndazvikuru mukoma wangu muene usiku unotapira zvikanzi mukoma wamari mataura nyaya yakakosha yekuti ana baba ashero ngavatorewo vana Sizwa, ana Madlela, ana Dubia. Hanzi tinovada varume ava vanotigonera plus pachimuti tinoti the whole nation on one station. Tinonzwa mitauro yese yemuno. Mantengwane ari pademapo. Mantengwane zviri kufamba ere? Aiwa, ndopa kuti ndazvikuru mukoma Matengwane. National FM Radio. Halo. Halo. Yebo. Muri sei? Ndinosimba, muri sei mimi? Ndiri nani mukoma wamari. Right, ndiani wangu, muri kupi? Twapinduka Chidza, ndiri pabhindura paSimon apo. Pari sei nhasi paNewton apo? Parikufarwa apo. PaSimon paPimento Park. Mozo ndakadzidza paPimento Park ere. Unoba mungadzidza era wamari? paPimento Park. Chichiripo ere chikoro chiya? Chingaenda kupi chikutoda futi nekamuye mathematics futi ipapo. Tichauya ipapo reke ndatombopashanya pachikoro changu ipapo ndakafundapo inini kuma grade 3 ikoko. Dzoka yo mari. Ndombo handichaya kuma 1983 ndandiri papo paPimento Park. Yes. Ndikutora pa masongo amataura emadhevera ati ada wamwe senge tukuno kubhindura kuno bida singaiti music but hey. Aiwanike zvekumhanya. Music dzayaziwanike zvekumhanya. Taura izvenye ndo zvatachaura pa kudai vakwanisawo vachimbopota vachimbowewo kuno kwakomana vanodiwa wamani. Zvangofanana kana pakarohanziwa kuhanzana mazera sitobowayo zvokara akatoka hwanzo warabhoyo anosusha kutobatikana kuti kwana vari kupikwa. Taura izvenye vese ana kujata vangavauyewo kuno. Taura izvenye wagauya mbindura mune mtu wajisa dzimagweja. Vamboravira vazodzokeri kwavoko. Dzoke wagauya wajisa dzimagweja kuno. Taura izvenye mukoma maita basa imimi. Iri bva mukoma mari. Ndaisawa. Tinosikuza vangane sesiselele ngoma. Tinosikuza vangane sesiselele ngoma. Akaimba zvikanzi Solomon wataiziva uye asisiko vedu famba zvakanaka manzwa pachichema hanzi nepa stage live show aitochema karowa kambo ikaka apa magitara akarowa ipapo haasi kutamba nawo haasi kuti munhu ungachema hanzi famba zvakanaka mukoma wedu isisu vana Skuza vadiki ndisitasara nawo musambo regai tisumudzire mberi. National FM Radio. Halo. Muri sei? Ndinosimba hangu makadi mukoma.
I think the wrong number and I forgot in the Koma Robson Mali. Ndini wamrutaura naye. Ndo Mali? Yes baba. Oh. All right. Aiwa comrade Zagita. Comrade Gona. Aibata basa. Ibada basa zakanyanya. Ndatenda ngutaura nani? Utaura na Patrick Makaju pa Templeton Farm. Templeton Farm iri kupi? Bangate. Kubangate neje papi kuduzi nekwakadzamba ire. Aiwa panonzi pa Good Farm. Pa Good Farm. Pa Good Farm. Aiwa pane zogadzirwachi? Butsu. Kusiri kusade kuchaoma ere? Good. Uchamba tiri pamberi. Kutakwenda kuHeroes. Good ndizozo. Aiwa ndopa kuti ndazviri kwana Mike Craig. Maita basa mukoma wangu? Ndizozo. Aiwa ndatenda hangu. Muende kunodya sadza pa Mike Craig mangwana. Munodya sadza pa Mike Craig hapo. Mike Craig vane kantini ka. Satere. Mama. Right. Ndakamboita uri kuropana pana Khumbulani Moyo. Ndakamboita uri kuropana pana Obadiah Matulani. Pane gore ndakamboenda kuBulawayo. Ku trade fair uko ndakasangana na Khumbulani na Obadiah Matulana. Ndiye umwe muimbi asara ari kurowa musambo wesungura newe reggae ari ku Bulawayo kuko reggae munzwe achipinda mudariro. uKhumbulani njengoba ngichilo uKhumbulani ingoma yakhe yaphuma la ngoAugust imenya zami. Iphuma laphana sasijala ukuthi loKhumbulani kusisikhathi sihambe siyabona uSolomon kwaphana. uKhumbulani yena umama kaSolomon umama kaKhumbulani sithi umama kaSolomon umama kaSolomon Sikhuza labo mama bami balobuhlobo. So uKhumbulani nguye wayenazi ubuhlobo bami laye kakhulu ngoba indawo ezinye sasikhamba sichaka khona sasisonke plus yena umuntu wakhulela ngapha eCholocho kithi ngoba ngibo kaKhumbulani entoli laphana umahluko ngumaza mnyama kuphela le Cholocho futhi nale. Waye umuntu onjani? Indoda nje yawe emude nje umne wabo kodwa nje umndoda wayethanda ukudla amabele kakhulu. Thanda ukuhleka kakhulu. Kodwa nxa semsezweni serious. Waye serious kakhulu. Edlule ebuye kimi laphana kwejise sihambe siye practice laluja khalo sesakhula sonke endamuleni uBasement wakhe uyaphila kathi sikholela siwethu kuye. Nguye uBasement kaKhumbulani. Ngoba lo munye uJaka sasonke futhi empini lathi uyaphila usegoli nguye wahlabela loKhumbulani ababehlala amabheki vocals uthiwa uMarco uNcube sesijala ukuthi ngujwala eziqolo kuzokuthi vele kuKhumbulani ngathi nje kwalahleka sachiwa nguye lo munye uBasement wakhe futhi okuthiwa nguSem laba abanye bonke baphila lo backing vocals waye chaya lead guitar kuKhumbulani mbani chaya lead swapho but rhythm is uyaphila ngathesa ngilokho chaya uChase uthiwa ngora umbani waye phupha bizwa selilibele bizwa lakhe rhythm is uyaphila ngora uthiwa Rapson ngathesa nguye chaya futhi uChase Rapson Moyo uyakhela phela kuzene elipana phansi eFatima lapha ibase umkholelas Moyo lo etukuye wayechayilo ngifa ibabanikazi bengoma la abanikazi betrademark kaKhumbulani ama drums so aphupa la uthiwa nguSano was from Malawi so aphupa yena wayengachayeli to uKhumbulani Khumbula phana ubengakachayeli lutho sasifana nje but nathi ngimsolo mahluko nasenchale bass guitar soromdlozira lawe right aiwa yari kuedza kutsanangura poranzi inini naKhumbulani kwanzi takakurira kunzvimbo imwe chete kunyanya kunana Cholocho koko kwanzi akakurirawo kwedu ikoko hanzi amai vaObadiah Matulana naamai vaKhumbulani Moyo
vanga vane ukama. Saka aiwa vanhu vakakura nzvimbo imwe chete panguva imwe chete uyezve vaitomboenda vachinokwapaidza vese magitari kuzvi area zveikoko zvirava vachitendera hanzi Kumbulani anga ari munhu aigara achingo hanzi munhu aigara achidya hanzi aigara achidya achidya chibage kureva kuti mukanwa make hanzi zino rake raingogara riri pachena kureva kuti munhu aigara achingofara nguva dzese hapana pawaizombomuona akatsamwa Kumbulani. So nokudaro hanzi aiwaka panga pakaipa anga ari munhu aifara chaizvo. Right, iko zvino izvi ndoda kuti ndikuroverei inini kambo kaObhedhaya Matulana wandandichitaura naye apa kuti mumbokanzwawo, nekuti vamwe vanongonzwa kuti Obhedhaya Matulana havatombozivi kuti njiyo dzake dzakamira sei. Obhedhaya Matulana ndiye umwe futi haana kumira mushe. Unata wechule matonda ekubala kwalichona senkulile ilinyalihambile senkulile ilinyalihambile Usana mafugo, kegi mitati dayo, usana mafugo. Kanisa Zimbabwe. Uchopelenele labo yakobisa, ukombisa ubutimina senkulide. Ndiye mkomana akamboti pakambuka akambonetsa kanonziko divorce akanotsankulile seza kufangi umyanga mai mgata wanda mai mgata asamanga akusize senye kufa senye ngaka ndineni pyo amathambo lesikuku indlela ba ndakufa nge chembere yembwa inini. National FM Radio alo. Halo Umar. Yebo baba. Ndisei. Ndinotamba makadi yenyu mimi. Tinofara baba, ndiri kuno kunyamapanda ndini zuzi. Right. Ndotaura hangu kuti musambo wesungura uyu usemachiona ndewemandevere. Sei madari? Mapwapaidzira inoita mandevere akanyanya Umar. Vanorowa nemhando pamusoro? Ayo vanorowa mukada kucherechedza kuti kumandevere chake chake hakuna kana mazimu danso but kuno kumashona ndo kune mazimu danso. Saka kurova kuti pasungura patiri kurowa nemateverland? Ayo vanoti papaidza pafeano vanoziva basa rava Umar. Aiwa vaita basa mukoma. Tinotenda. Ndopa kutenda zvikuru. Ngakubuli usasa yabantu abami inyembezi zetazodwa takamama ubusisi yoda bulo salama tu watwala Cameroon Angola Rwanda Zambia Lusaka South Africa Pretoria
Alright. Regeti nzopana paka kuti mazuva ekupedzisira Chelsea Skuza achitirondedzera pano. Ukumlani ekugcineni kwakhe uqala ukugula wagula engathi uzikhanda. Wayesibhedlela bafika bamnika ama-tablet. Bemnika ama-tablet lana wabeqala ukuvaleka indlebe. Ngasezwa beqala manje ukuthi uzwa ikhanda vele ngathi liyamsinda. So kutsho ukuthi lapha yayi-wrong treatment. Ya. Tema siya kudokotela uNdebele umuntu wayesithi bamnika amaphilisi a-wrong. Wayesevuvukele nyawo. So wakuhamba kwakhe. Wena ukhona yini kumbe wawe ungekho? Angikhona. Ukhona. Kwathola isikhathi esinzigana egula. Hayi less than a week. Less than a week and some couple days. Because I umele uye ku review wesiqina kakho. So la yokumbeka lambeka ngapi? Ekhaya. Ekhaya futhi. Entoli. So usho ukuthi abantu angakini bonke bayalaliswa khona ngale entoli ekhaya. Lesikhuza vele indawo ebekama lozena abantu abakasikhuza bonke. Yeah. Zvinorwadza anzizo akatanga kutemwa nemusoro ndobva aenda kuchipatara kuye ndobva haana kupedza kana svondo anzi vakamupa mapiritsi avakamupa saka ivo anofunza kuti akapiwa wrong treatment anzi akabva atanga kuzvimba makumbo ndo kwakabva kuonekana kwake ikoko nenyika toti zorora murugare zvinorwadza chose izvozvo. Right, regai tinzwe panapa toti zorora murugare chokwadi muriwo unonaka ndogara kutaura panapa kuti muriwo unonaka haugare mundiro. Ndakambonzwa inini kumashure kwezvichinzi shuga taruinga manjokota wedu ndebvuyo akaroora kwana Chelsea Skuza. Regai tinzwe kuti akaroora ani kwa Chelsea kwana Chelsea Skuza kwana Skuza ikoko. Wayethethe ngoshuga bala bantwana babili. Lo sho uyizwa ngembani lo? Gloria umntanami. Gloria mntanako. Mwesingaki lo? Gloria. Gloria Gloria ngwes 5. Bayenza abantwana ababili. Yebayenza. So bayehlukana bachiyana. Bayehlukana Alright. Ukuthi yena wathi ngitshela umntana wathi hayi baba hayi mina ngikwanisa into zesithenjini. Yena wayefuna isithembo. Okay, so ungapi Gloria? Sebutswana. Uyasebenza. Abantu bakhulile ngakanani abantwana? Abantwana hayi bakhulile mbona athi hayi bakhulile basesikolo. Primary kumbe primary. Base primary. Alright. Ubaba ke uyahla ancedise yini? Hayi kasabonakala. Kasabonakala. Abantwana bayaphonga ukukhulela nje. Kodwa basekhaya. Basekhaya. Alright. Sebekhulile abantwana. Bakhulile. Nyaya ndakabvunza Chelsea Skuza ndeti angakaroora ndakangonzwa nerunyere kupechero Chelsea Skuza ekuti shuga akaroora akwana Solomon Skuza ikoko. Akaroora nezvikanzi namukoma Chelsea akaroora mwana wangu inini. Mwana wangu anonzi Gloria vakaita vana vaviri ikoko. Asi vakazorambana vakazosiyana mushure mokungaita vana vaviri. Ndikati ko chikonzero chacho chii? Anzi musikana akati inini shuga ida kuita zvebarika. Ida kuita zvevakadzi vakawanda. Inini aiwa inini izvozvo inini handidi. Anzi ndokusiyana kwavakaita ikoko. Uyezve shuga akangoita hwenyoka kungopira musana muvana haana kana kuendesa kana shuga ikoko. Nanhasi vana vari kungokura vana vari kumaTeveland ikoko namai vavo. Asi amai vavo vanzi vanobata basa zvavo kuriritira mhuri iyoyo. Vari kupi? Vari kuBotswana
ndoko vari kubata basa vari ikoko. Chengetai vana mama, hazvina mhosva. Wetu ndebvuyo achauya chete, handi vana vachada kuroorwa, hanzi achauya chete. Panenge pakudiwa mabhachi paya, ndo pamunozomutovzvi ipapo. Right. Regai timbonzwa panapa nenhau vaimbi vekubhulawayo pamashows apa. Ai mina laphana vele mina njengami mina lapha ngesaba ukuzochaya ngiyakwazi. Manje abaningi laba abafana abantu into abancina ukuthi abayazi language. Yalapha babona ngathi mangazi language so ngathi yachaya abantu abona asoze bengena. But uJapreza uyachaya, uSulumani uyachaya. Ngani abachaya ngale. Plus ngebla. Umajeso uyachaya ngale. Ebla abantu besiyona baningi. Baningi. Khathi lapha kula yini? Hayi ngithi baningi. Ngisho lapha kula yini? Bakona ngithi former artist la gitaye sabo kuzochaya. Bayiconga abantu ezinde bayiconga abantu ezindeni vele basemakhoni lababuyi. La kutry la kuyenza yini la kuzama yini? Mina ngikhulumela ngokubona ngqenye kwami, mina amnanda problem la. Mina lapha ngikhulekile ngikwazi ngilama supporters even abangase bantu besikhalangeni abangase Mandebele namashow la konke njengo Solomon uthi wayebuye khulekile eHarare, lami ngikhulekile. So sizathola ini thuba ukuthi sibone uChess Kuza la eperforma lapha kahle maduzane emaduzane ende ayikona ukuthi kumbe nini maduzane vele maybe Mandendino Mandendela le nanjobela and I've got already umuntu ovolunteer to sponsor nanjobela right. Chess sile uhlelo lwegamba remanzi ku National FM khonapho esilandi imbali zabahlabeleli bethu bakuleli wena I program leyo ngamazwi akho uthi ngiyayithakazelela ngiyamukela ngokuthi mina lami nginje ku music ma ungathi ukhuluma amagamba omculo ungabona uchiya abantu abanjengathi bakhona abantu abanjengabo Socha be Black Follows, bakhona oBhadaya Mathulana ngikhuluma ngale bakhona benjano oHappiness LMG, bakhona oKwejani. So ngiyabe ngikhangelela ukuthi ngabanye abantu amele behlonitshwe balendima enkulu abayidlalayo, ngoba ungakhangela iminyaka esaqala khona umusic kuze kufike manje sibonga inkosi ukuthi siloke sisaphila. Kunengi esiyabe sikufisa ukuthi kungabe kumbe kulohlelo lokuthi amagamba ahlonitshwa njani kumbe baphiwa izipho ezinjani lathi sibe ngabanye abakhangelwayo, ngoba kunye kwakhona yathola ukuthi uyathi umuntu oqale izolo umusic ongalama albums even afika 15 lama album ayi6 uze uthiwa iqhawe lo music igamba remembrance akusawundi sometimes emuntwini uyabe eswahamba indima lendima wathi kufundisa about 3 decades ekhona yabona wafundisa labancane labo asebefundise abanye abantu yabona kufana ukuthi awusoze uthi uyakhuluma ngoNduksi ungakhuluma ngoSolomon, ungakhuluma ngoChristopher Shaw, ungakhuluma ngokufanyana, ungakhuluma ngabofanyana, ungakhuluma ngaboMajayivana. Yabona kufanele kubonakala ukuthi mawukhuluma ngoTembo oChipatula baphakathi uMashali Mumu bakhona oShimpethu bakhona oMakosibanda bakhona oKnowledge kunenathi bakhona this one Mushawaya
uKetai bakhona you see sesikhulumela nje ukuthi umuntu ongaziyo uyakwazi ukuthi ekhulume ngabanye abantu echiya abayibo abantu ababamba ijogwe lomculo uyabona ababamba ikhuba la khona uyabona so noma kuyizipho siyabe sikhangela ukuthi abantu bathole imisebenzi bethole nemisebenzi yabo ukuthi basebenza besaphila ayikhona sebefile ungafa awusavuki angeke uzohambe komhlaba sikwazi kodwa lawo mawusathe kulomhlaba uthe wayesebenza nzima because vele abaculi balabo ukukhuluma ngabo abanye noma bengasekho bebekwazi ukuthi ukuze ube inkosi ube induna ube liqhawe you have to work like a slave. Being a slave then kuzala induna kuzala ikhosi yabona so ngiwe ngawasha amazwi ngalawo kumele sithole ilifa sisaphila sithole izibongo sisaphila singabongwa sesifile right vataura pamkoma Chesi Skuza na uye yekuti kuya kuzoridza kuno kumaTheveland kuma kuya kuzoridza kumashonaland vaimbi vekumaTheveland vanotya kuti anzi ndikuda kuti kuno kumitauro hakuna vanhu havakwanise kuzopinda mumashows nekuda kwokuti nauye mutauro ndo inoita nge inovhiringidza kuti zisafambe zvakanaka vanhu havazokwanisi kuuya nekuti havazive mukoma Chesi hamuzive imimi dai muchiziva kuti verumba vaye patinochipidika paipai tichitamba rumba hatitombonzwi kana mutauro umwe chete werumba ipo vanenge vachiimba paipai asi tinotapirwa nemagitare zvangofanana neipapa vanhu vanonakidzwa nemagitare timu rekumaTheveland vanogona chose saka hapana vanhu ngavauye kunoku varove musambo vanhu tinakirwe tinzwe bhata tijambe masipika handitika zvikanzizvo zvikare chirongwa gamba remhanzi anzaiwa tinoti sando kugamba remhanzi noda kuti munotinzwisa zvimwe zvatava tisingazive uyezve ngatidzidzeiwo kutenda munhu achiri mupenyu kwete kuda kuzomupa maruva ake munhu atofa asisipo hanzi hazvishandi izvozvo munhu ngapuwe maruva achiri kurarama ndo mashoko kubva kuna ngoma Chesi Skuza uyezve ngoma Chesi Skuza ndopa kutenda zvikuru nekubatsiridza kwamaita kuti chirongwa chifambe zvakanaka pamwe chete kana mukoma Kumbulani Moyo ndokutendei zvakare imimi netimu gamba remhanzi aiwaka musando dzenyu sisi wangu ana Edlin Charuka iko kona Ruth Nyarugo vese ana ngoma Henule vese vavoka aiwaka muri zvibaba imimi ndinokutendai nina masada hili saloke nina masada hitauloke nina masada hili saloke iyo ipige kwata wati mkanyana ipige kwata wati mkanyana ipige fumba vambisa mkanyana ipige fumba vambisa mkanyana wantwana vancane vati trust wacho Musa apa Mondoro apo apa wachikoka papa Lodza Lloyd Jiriengwa oto tichafa cha Mnorwa aparise kupa mabvuku ipapo zviri kufamba here ariseko onward onyango aitete mepo jimu mebrain ikoko kama zviri kufamba here ndonzine china kutirafa rapso mari umkhwenyana wekade imumkhwenyana
Hanzizo vaumari pamwe pacho imimi vashamarari ndaikumbira kuti kana mukaridza nziyo taurai kuti mushakabvu zvinotipa kuti tinge tichivaziva. Umkwenyana wefumba imukwenyana Okoro Why? Manitshela kudala ngathi abafana bethu kuye basasizojela emapulazini kodwa mhlabe ehlale Harare nakobulawayo igenge nenyolimala Yitubu yeyeshi Yitubu yeyeshi Yitubu yebesi beseyeshi Yitubu yebesi beseyeshi Yitubu yeyeshi Yitubu yeyeshi Yitubu yebesi beseyeshi Akwere Sabona mkwenyana Kunjani sivali Sabona mkwenyana welizindoni Sabona mkwenyana wenda uyoki Itukuye mam Bana makatari wafana betukuye Umkwenyana wefumba imukwenyana Umkwenyana wepata imukwenyana Umkwenyana wendawo yonke imukwenyana Sabona mkwenyana wepata Sabona mkwenyana wefumba Wamfika mathotha ngezindawo kwabantwana kuyansara ngebhashani ukuthi kunjani baba Yitubu yeyeshi Yitubu yeyeshi Yitubu yebesi beseyeshi makamba kwanja banda nansi kanyimbo kosangira sanditu kanyimbo ndikomweka tu kanyimbo kuchokera kweyeka Obed kumbulani moyo ayalikuina ndigula tukuye zupa zaunzi panyumba ya mpepo ya National FM haindesa tu mwasangala nao kanyimbo kuma kanyimbo anakakwapula ndiruso lwapamwamba right kutwa seteti izalukazi right uteti izalukazi ubani akisimuzwe bela kuti ubani ndo nalo utete izalukazi
right amarocherera wengere nguwa yakanaka chizotandira nemika kubvene ngwadza nenu bata ngodzi nayo mwara kuti zvakanaka nozi national driver raps no mari yakona chalonga chinja kubasi nilungu batendele yambo ne yangu nako national driver raps no mari sati simane zoni ma lekweruka ngatsanga nemso mgoera kubvene ngwadza 9 bata 12 ko pakati ko siku anditika ndatenda hangu